I za nas. Tak, zaraz. Sad ćemo opet malo s rukama to razvući koliko se može. Ja, ovo ti je super. I onda ćemo po rubu staviti tijesto i onda ćemo motati u krug i onda će se ova sredina tanjiti. Aha. Može bi veći. Ali isto se mora malo da izvući. Ali evo tijesto se tako lako vuče. To se sad može još više. Kako je to lagano. Evo već što pukne.